Nggih. Nggih, dan Niki Pak. nggih. Pangiring itu. Nggih.
Kawitinnya. Sana naging nasab sepisanan sampun ring rauhan ring caru ya. Ampun polisi tadi aluan hati Astun ring anak Daripadanya ke jongkok. Pasti kalau duduk dapat cuma satu yang doang. Menunggu. Wih, over. Sane mangkin bakte ring selagan pelawatan nggih biokalon nggih. Ambil biokalone, ambil ke bakte ke pekelawatan nggih. Mangde guru pusah mangde nampekin dalam ring genah pelawatan nggih. Ring Serati Banten dalam mangde benten nampekin ring genah pelawatan nggih. Paling Sane mabusana rauhan ke busana us ring perai nggih. Sampun us memargi genahang nike perantine ring kekep. Sane mangkin margiang jinah bolong
Makin cupit ring selagan perai. Ingin kemargi yang jina bolong pemargi ini cupit ring selagar seladik rai rauh ring genah pengantungan ring badong barong lan rangde rauh ring pelawatan seni tiosan yen sampun urusan jina bolong malih pulang ke kekep. Pemargi ini ping 3 nggih. Nggih ring sampun genahan malih ring kekep. Sane mangkin ambil adeng ayam nggih. Usaha ring siu duare ring siu duare nggih. Ring siu duare. Yening sampun nusan meniki bos, ada yang mangde kencak nih. Wantah ring selagas perai mantan guru. Talar ring Garuda Mungkur. Sane mangkin base tulang. Sane mangkin ancuk selagan perai ping 3 rauh ke badong nggih. Pemargine rauh ring genah pengantungan rauh ring badong rangde taler rauhan ring pelawatan sanitiosan. Wes punike impes pucak-pucak sedah punike raris pulang malih ke kekep. Nggih ring sampun wus malih jebos empos nike tulak basi tulake raris kakucak kegenahan ring kekep. Ring aja pelawatan nggih. Pebio kalau mantan nggih. Sane mangkin siratan tirta pebio kalau dungun. Ayaban siraten. Keperai talar keperaraga sami. Aku tidak beli Nggih, sampeane keset genahan ring ajeng nggih. Ring ajeng pelawatan. Siratan tirta Durmengale ke Banten Durmengale sane mangkin pemargine. Wus punika rawuh pargian ke pelawatan.
Sane mangkin us penike ambil tepung tawar siraman ke tepung tawar dur mengale ge saking ngajeng manten guru urun nembun kendang nggih nyambah nggih. Biasanya mangkin ambil list rawan kecirin kelunga siratan ke perarai ping kudes kerau peraraga ping 3 rauh kuntat pelawatan barong lan pelawatan sanitiosa oke rauhan ngantos ke ungkur oke. Pian sama karena enak-enak mandi. Sada mangkin tinso do mangalone tampu ayaban ke perarai peraraga saho tirtone sami nggih siratan ayaban nggih. Sada mangkin ayaban dumun tur mangalone usnike siratan sami nggih. Ada yang urusan bagian hebat, ada yang urusan bagian kaliwat, masih ada urusan Sada mangkin tirta nike peohan sampun ring Banten. Ring Banten bio kalo nggih peohan yang penting nggih. Itu sang bimo pandu pengamanan ini di dari kang kadang berapa musik kanang pun sila kapung martoy kanang wali kemarin. Wacana ni dia. Di atas dulu. Pada di bawah sana makin sama. Wali makin sakit. Ay pang bicara kemarin yang bicara ni yang makin kiran sakit sama yang. Sada mangkin ambil bayuan tulung urip. Nggih, Banten bayar tulung urip nang ke sagre demen nggih. Sada mangkin siratan dirtene wau ke Banten nggih. Laris ke Ayaban mangkin. Oro-borobe mangda kemargian dalar dumun nggih. Kadulurin antuk oro-borob dumun nggih.
Mungkin banding kantor coba dewa sampun kui magu pisan. Sistem bayuannya sedikit. Oh, kemargian Oroboro makin margian Prasiste Bayuan nggih. Nggih ke lanturan iki ngaya Prasiste Bayuan. Nggih, ayapin praini nggih. Ayapin praini praraga dalam atuk Prasiste Bayuan. Nggih, sana mangkin ompun urusan keset sampiane dados malih genah haring. Mangkin siaga margian segah halim. Nggih, sana mangkin segah halim siratin ayaban tabuhin nggih. Sana mangkin siaga jagi pemargi pengeradep ingin mangda benten menurut peraraga dalar perai. Sana mangkin siaga ingin mangda kesiagaan asap murid Yeling kari asap murid cane wawu kangen kari murid nika dados kamar kangen nggih. Panawo juga berpraya ke pecah lawan sila Dharma. Berapa dalam dan boleh lapar hingga sanin taning kaya mak. Ini hingga dudonan kaping pertama asap lumun memargi. Pus punike ring kurnyane perai mangdo kagambar kating nggih. Nggih. Sane yang sabun siaga mangdo muru daksina ping 3. Ayo balik dulu figur. Bangun. Jadi boleh barang jadi barang. Yang barang gatot. Yening sampun memargi ping 3 asep ping lubang perlaga ping 3 nggih. Ya asepin talar kaya ping asep ping 3. Inggih sana mangkin itu rada agung mangdo siaga ingin pacang radam nggih. Sana mangkin pemargine anjungan peraraine ping 3 ke lubang nike peraragane aus punika wawu bading. Ege sana mangke juru papang mangdene ngeranjing dunung nggih. Jaga siaga mundur.
Nggih, yen ning sampun mau kundut mangkin papange dados sampun gingsirang nggih. Sampunan doana nggih. Nggih sane mangkin sane mundut mangde ngerasaan apa nggih. Riantungan ena dados ping kalih made jebos jaga ngeratep renai. Apan tidur gemur di hana marjana kanang doain roi berakhir terus malingi kanuan coklat Ini jago kemapangan iki mangde ngapahang nggih. Ini sampun cocok makin mayunan kau nih sana makin malih kelingan ring papang mangde malih kekanginan nih mangde ring ungkur Banten. Ini Ratu Ano mangde mayunan kau daler mangde ke pinceran dumun ke kebot kan nggih. Ampun. Manglone randone mau kepak ke kebot. Kelot nih kelot. Aing nggih. Kajur. Pas. Ajak kau depan. Kebot. Udah jangan Saya belakang lu. Ampun pas. Cek. Ingin bagian tirta pengeratep mangde telas kasih datang ring pelawatan sane paling ukur.
Ring jero mangku pusah dalar dados ini pagi. Nggak usah kali dia aja, mau yang waringin benar. Taler ring jero mangku yang waringin dalar mangga nyarengin ya ingin ring ajeng jaga kambangan solas. Wes punika kelunga toyo kumkuman. Rauhan ring preraga nggih. Sap-sap ke rauh ke praraga nggih rada nggih. Enak gawe kang pecarwa je ke dirine tatan nang. Nggih, rauhan rauh ring pengerai praraga nggih. Yering nganggon prapat undagi wis ngamargi hampir ke kumkuman nggih raris margiang prapat undagi nggih Iki boleh. Pasal iki. Boleh. Lagi yang sapu tuput ring sejerone margiang prabat undagi siaga ingin ngemargiang pengurip-urip yang ingin pengurip-urip asane ring ratu gede nenten madagi ngerah nggih sane ring ratu ayu ring lidah ring siung nggih margiang Nika pengurip-ngurip kan kalih nika tuh wenten madaging sapungi. Yen ing sampun suput mangde kegenahan ring ajeng pelawatan. Nggih, siaga balik jebos jaga. Sampun kita sampai kali yang kaping 3 dur mengalu. Kaping 4 tobuat. Kaping 5 sibu pepek. Kaping 6 lis. Kaping 7 hias-hiasan. Kaping kutus bayuan dulu urin. Selanjutnya nih pensiun prasiste Businten tebasan nggih mangde wenten malih dulu di tiang sareng sami nampaken riki ke pemiosan nggih. Apa kenten selanjutnya nih pungun-pungun nggih. Tirta sane ring bujangga mangda ketedunan nggih jaga kemargian. Sane mangkin ring pemundut pemulukatan sami mangda ngawit memargi nggih. Kaping pertama ring sanggar tutuang Padmasana bakti-bakti sami munggah ring ayu ring palingi-palingi Haris ring bakti pemelaspas ring pelawatan sane pacang ke pelaspas uwo sanike ring bakti ring jabu nggih
kaping untat ring caru. Mutus ya ning sampun kelur ngiring nika dados sampun margiang pangring ungkur nggih. Rawuhan ke bakti-bakti sami. Yen sampun sami memargi ngerawuhan hingga perlukatan ke pelawatan sami nggih. Mailah ping 3 niki. Us punika malih jebos ring bakti pemelaspas. Kaping untat malih jebos ring caru. Angin penyerat caru sangat cukcuk caru nih ke ring rawa ring kepemijian nih. Amang Wendan dulun di tiang sinale tunggil nyangring yang kepluga nggih mangda kesuarang ping 3 kulkul caru nggih cukur caru mangda kesuarang ping 3 dulu sampun urip ring kepluga nih ang pejendangan nungdit nggih ingin kulkul caru asiki mandan ping 3 suarane nggih. Nggih, saya makin ayah apa sampun caru nggih. Pesucian caru. Nika dangke pejenengan dalar mangga wenten nyarengin rike ngamongin ring caru nggih. Saya makin ayah apa pesucian caru kedisen toyo anyar nggih. Mangde jerone menang do mendrika nggih. Mangde keilahan nika nggih pemargi penglukatan iki. Nggih sampun ping 3 malih jebos genahang sampun rike ring sisin canggih.
Toyo anyare dalar tangde kelebar nggih. Nika caru sami perlampe nika sami Pas geleng kampung mangdo sareng kalih nggih nyaga nyangre ngayabang siki nyiratang siki nggih dina ping 3 nggih. Nggih, iring sampun ping 3 mulai jebos. Terus ayabang saus ide perande. Niku terbalik gitu manggo muru. Nggih. Mangda wenten menetapu toyo anyar nggih. Ring jero mangku. Ayaban pemelaspas kuban nggih. Malah jebos yang sampun urusan ping 3 mangda ring ajang pelawatan nike ngayap jerone ausan ide peranda mapuju. Nike peduluan ditia sareng sami nggih. Mangda wenten ngamongnya ring Caru manca sade nggih. Sare mangkin nyangre ing ring klon. Iki ada tabuhe arak nggih.
Nggih, sane mangkin tetap nggih sane mangkin siaga sane kaler utawi utara metabuh berem nggih ayaman caru ayam selem ring utara. Ora-ora bungun us bekinten sampak tulut kulkul suarang kulkul nggih. Dah ampun drone ping 3 nggih. Saking kangin ngajana nggih, ngajana. Naungan ya kan. Jadi sampun ping 3 mulai jebos. Dulu depan carune sangat cuk ini ke tengah laris mesurya kan. Malih jebos yang berping 3 nggih. Mungkin julukan ampun sangai ke tengah saha mesurya nggih ping 3. Ah nika kul-kule sampunan kenaanan rike malih jebos kita. Nika manggon enten teruntuh nggih. Diosan ring tapakan-tapakan saneanya. Tapakan lelet, mangde, mari jebot tedun, napak segah agung. Mari jebos ya sampun sami tapakan let ngopundut mangde napak segah agung nggih. Nggih tapakan anyar mangde siaga ring Sangar Agung demen nggih. Nggih. Kadi patut nggih. Nggih sane mangkin ngawit sampun medetabe nabuh jero nggih. Ini sampun siaga nabuh sampun jero. Segahan sane mundur tapakan nggih nika ngarepin segah agung nggih jero ini nglintang ampun nglangkai segah agung kadulurin anu salaran dumun salaran wis ke pasepan pirangan atau dia gitu nggih salaran dumun ampun kita pasepan
Canang Sari Canang Repo Wawu pelinggian selaturnya nih tiga sage sami ring ajeng segah agung ring dirtu kalau tetunang gitu. Mangdu mayunan kau jerone cerang sami ini. Sane munut iwau munut salaran munut ring ajeng sangar nggih marap kau. Idodane sarasami sane mundut tapakan sane lami nike mangdone jerone ring ajeng sangar mayunan kau. Ia campur pupuk ngelarang serat juga agung ring ajar sangat laris ayah bin asap sangare ping 3 us puniko laris ini tadi munut waktu sekar nggih angin ngayap menuju bos. Ring sangar. Yang pegangan kedua aneh nih. Jujur ke pelawatan nggih. Elingan pembagi ke pertama Salaran, Pasepan, Canang Rebong, Sanang Sari. Wawu kelanturan inggian tapakan jane anyar mangde kentegan malih ketedunan kelanturan sampun mengaji sami malih jebos apak segah agung jujur ke pelawatan.
Asane mangkin mangde jerone muru daksina nggih dorin pelawatan ngelodang nggih. Ieu ning sampun menuju bos ping 3 muru daksina. Nggih, durusan kita asapin terus lain nggih. Soang-soang. Us punika us ngasepin menuju bos bebadang-bebadang kami mangde kaya bang. Gang ring tengahing lelaki. Yen sampun 10 kali sami memargi malih jebos kaping untat nika ring untat ratu gede ken tegang. Malih bos, durung, malih bos, jangkas bos. Badingan aku muncul cangkem bebek betak angin nyuhnya pang tetap di luar na pokoknya bu peragat Saking itu gede demon, saking perai, atas ke untat ini. Tadi kau ayo larut tiasan. saling ngampikan perawatan nggih. Ini sampun sane puput kan dagenan ada penuntunan ike sane kaya bin sasaya pajelingge nggih. Nggih sane sampun mambusana ngiring ring ajang pemiyosan nggih. Ring ungkur nggih, ring ungkur. Sepeda.
Sami tedunge kendange nuhun. Patok-patok tiing nike taler nggih. Anceut nuhun jaga ide ratu gede jaga bus. Kita lunas ring guru pusah pangda wenten nyangre ring Segah Agung ring ajang caru pemijilan. Niku mangda wenten taler nyangre guru pusah nggih nyarengen nggih ke ring ajang sane mundur tebasan-tebasan mangde dauh caru nggih. Apa nih si malu gitu? Oh, belum jalan dong. Apa nih si malu gitu nih kayak. Kau aneh nyon si malunya malu. Apa si malu deh? Riko ke mantan tan. Oh, kita lerang. Kayak apa nih? Dewa tan kau pulang. Inggih dedane sareng sami sane benten ring jabe mangda kejeruan jerone melinggih sareng sami makadi makare kalangan nggih jerone melinggih sareng sami nggih ane ring jabe sami kejeruan nuhun nggih taler dedane sane benten ring ungkur pelinggih mangda mriki nuhun sareng sami jaga Dewotan kumpulan. Apa tariknya na coba? Pangdo ni kajang nggih sareng sami nggih pangiring de penuwet taru nggih. Titian lunas mari jebos juru mangku yang waringin siaga ingin ngemargiang tirte bujangge. Titiang aturan ed mari jebos yen sampun mesiratan tirte nike tebas-tebasan mari jebos ayaban nggih majang ring pelawat hidup taru. Niko kerap mangda pecikan umumnya mangda ring ungkur perai. Sane mundur Ratu Ayu nggih mangde kerap mangde sepisanan ke gambel nggih. Baru kelihatan. Agangnya. Segah Agung margiang sampun guru pusah sampun sane manggil di tiang lunas sering peduluan sane tentang ngamal karya mangde ngomongin suang-suang caru niki caru pemijilan peduluan di tiang sane benten-benten menggambalan niki ring ajang meru niki sane benten menggambalan niki mangde ngayah niki dungun ngajengin ring ajang caru niki suang-suang tabuhin antuk toyo anyar nggih sekut tabuh makin
jerone nabuh bebatelan nggih. Yening sampun ngambal doyo anyar jerone dak lurus sampun ngaya pancaru nggih. Siratan intone gamal wawu siratan. Kepelawatane manut keni kepelawatane nggih. Dika kajang jerone serang kami. Mangdo separuh ya jero nih. Sampun separuh, sampun setengah. Yen sampun separuh memargi tirtone guncaran ring mungkur pelawatan sami rawuh pelawatan oleh diputus margia. Silakan terasa nih. Sami silakan. Media sosial hingga pemargi seperti pemargi seperti ini. Di Teruna Surabaya Majalaya. Kami silakan penonton kami. Kami awal itu kami berani silakan. Tadi mau ini gitu. Sampai terkumpul waktu kejatuh. Waktu kejatuh sampai cucuk. Pemijian ini. Waktu pengayah sarang sami rokok kulkul waktu kejatuh. Pejabat sisi caranya sabduna sama tujuh tentu mantap carun berkarya Sani makin ring pengiring mangga nyepukan hidup betara ring caru Janonas pengiring utama pecalang seni rakyat betara pikiran mangga nyepukan hidup betara ring caru Gambarannya ancaman oleh terus. Gambarannya kebahasan makin kita. Ayah baru ini benar. Saya mau kebahasan. Jeroning ayah main dari benar.
desa. Anugraha lawan Sirayang lawan Dewa Kalu. Anugrah Sira lawan Yang Parwati Dewi. Umanjeng Sira mareng ketapakan ing ulun. Ayam sama lumlah bakal apa bukti Sira. Wenang Sira kembali. Mangga macam Sira sambut waktu. uli kalian, uli kalian. Ini uli kelor. Mangga macam tu. Mangga ni sani kuning ribu margi mangga kalah sarang yang tanah yang tiga. Ingat penabu malih batela miliar ketabu ni. Jaga kirim ke paling gede ke. Yang berarti berjaga. Ya, daratan bantuin. Jaga ngeman itu. Gambalannya sampuna mereren dumul terus turunnya kenten sebelum larangannya sapi. Banjur panggung mangdung nyagang pampang itu nge ring kali gede. Biasa dimakin ada sampai
Tiang lunas daripada penyangre daratan sama seni becikan nuan ngembang terus sampun oleh jebos jaga kedunasan tirta gitu. Di tiang lunas sering guru pusa ini sampun sami dapet melinggi jadi anunas ring jero manggu yang waringin utawi jero manggu mageng dan dewentan mangkin mangga muga tirta Daru Prabu kalar tirta kayangan 3 mangga kedunasan ring daratan kami. Didi Aluna sering jero mangku yang waringin mangdo pamitan inggian tirta Daru Prabu pamitan tirta peleswan daratan nggih mangdo kemargiang ring daratan. Kedaratan niku mangko bakso menit nggih. Bakso
belakang nih mantan ada makan sekali belakang nih mantan ada Salam mungkin jika nomor ini ke kalau ke dalam ke nomor ke mana panggil ke restoran Nikes Margiang ring daratan sami. Adik si Maidu, hijau. Margiang